pale wananyemelea kabisa matope yote pale. Nadhani mnabaona kabisa. Mnabaona njoo hapa kabisa mwa manyumba na vingine katope pale mbele. Unaona? Hapa ni fasi kwenye M23 ilikuwa ishaingia hapa. Unasikia kabisa ni wazalendo hapa kuna na debwenda kabisa. Hizi mafasi zote. Soda Magamer tuko tayari kabisa. Unaona hizi maeneo zote hapa. Ni adui ndio mwenye alikuwa hivi. Ndio mwenye alikwisha ingia hapa kote hivi. Sasa wazalendo wetu hapa kabisa. Na wengine wako matope zingine mnaona kule ngambo vile. Ni wazalendo tu wale. Unaona kisi wako natembea tembea vile. Ndio wale kabisa wazalendo. Wanaingia kabisa matope yote. Unaona ni makai Fardc ile yenyewe walikimbia hiyo jana. Sasa ni wazalendo kuna nafiagia kabisa. Ingabo za M23 ndetse na kwirwana n'imimenge zikomeje kwipotinga kuri Fardc. Byongeye guhinduka kuri Stronghold ahangani mu Minembwe igicumbi gikomeye cy'umutwe witwaje intwaro watwirwaneho kuri biratangazwa kandi biremezwa ko zamaze guhinduka ibijyanye na offensive operation combined arms tactics. Turaza kureba ibijyanye na strategic high ground advantage turebe uko bigenze. Birahindutse bamwe bati Fardc ikomeje kuzana amagera akomeye y'urugamba surrender cyangwa reduction voluntary bishyikirije Fardc aba nabo muri twirwaneho. Aho rero bamwe bagaragaza ko kwiripotinga bizafasha indi ntera, bamwe bakabigaragaza nkaho haba hari akandi kantu kagiye kuba, abandi bakagaragaza ko twirwaneho yaba yatangiye kurushwa imbaraga bijyanye nuko bamwe mu bari basanzwe bashyigikiye twirwaneho bamwe barayishinja ibyaha bikomeye birimo kwinjiza abantu mu gisirikare batahawe imyitozo ikomeye ya gisirikare. Namwe mwagiye mubyumva kuri bamwe mu banyamurenge babitangaza. Ni mu gihe kandi bivugwa ko Frdc igomba kurya irimenge kuko kwiripotinga ko abahoze muri twirwaneho gushobora kuba ari amayeri ya gisirikare yo kugira ngo babinjire bamenye amakuru yose uko bapanga urugamba, aho babika intwaro ndetse n'ibyo bateganya. Ni mu gihe kandi abandi bagaragaza ko yaba ari intangiriro y'isura nshya yo kurangiza imirwano, impande zihanganye zikarangiza ikibazo. Ariko hagati aho muri balaxi za M23 na twirwaneho bo baracyakomeje gutegura contre offensive. Ni mu gihe Fardc ikomeje gutegura contre attaque mu rwego rwo kwisubiza ibice bitandukanye bambuwe. Reka turebe akantu ku kandi kwagezweho ku rugamba ku mirongo imbere y'urugamba kuri uyu munsi wa gatanu w'icyumweru ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Bihagaze gute mu misozi miremire Minembwe ahafatwa nk'igicumbi gikomeye cyangwa se bizwi mu gisirikare nka Stronghold ku mutwe wa twirwaneho na M23? Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zikomeje ibikorwa za offensive operation bafatanyije n'ingabo bafatanya zirimo Fdnb wazarendo ndetse n'indi mitwe itandukanye. Ni mu gihe kandi bari kubikora mu buryo bwa combined arms tactics, harimo infantry, mortars ndetse n'abashinzwe ubutasi bari muri reconnaissance unit bakora muri Demiape ndetse no muri Senel. Bakaba rero bakomeje akazi gakomeye. Amakuru ava ku mirongo imbere y'urugamba kuri undercover zacu aragaragaza ko Fardc yatangiye coordinate asset igamije gusenya Burundi birindiro byatwirwaneho na M23 mu duce twa Minembwe, cyane cyane mu misozi ibizwi mu gisirikare ko ari strategic high ground advantage. Ibi byatumye abaho heavy artillery sharing ku birindiro bya M23 ndetse na MRDP muri iki gitondo. Hari kandi cross combat engagement hagati ya infantry unity za Fardc ndetse n'izatwirwaneho. Hari kandi gukoreshwamo intelligence surveillance and reconnaissance drone mu gutahura aho umwanzi yihishe. Ibiro bikaba byatangiye kugaragara kuva mu masaha ya mu gitondo. Iyi pressure ya gisirikare yatumye rero bamwe mubo muri twirwaneho batangira gukora breaking ranks ndetse bafata icyemezo cyo kuba surrender cyangwa se bizwi mu buryo burambuye nka reduction volunteer mu gisirikare cyangwa se kwishyikiriza uwo muhanganye. Aho rero bamaze kwishyikiriza Frdc bamanitse amaboko. Abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko izi surrender zatewe n'impamvu zikurikira. Ibya mbere bizwi mu gisirikare n'ibizwi nka sustained military pressure. Frdc ko muhanganye ariko kurusha imbaraga, gucika intege ku mirongo y'imbere y'urugamba,
collapse of supply lines bijyanye n'uko ibikoresho bizabuze, kubera logistic support, amasasu, ibiribwa ndetse bikaba bizwi nka reduction of munition, gukubitwa ibitero bya precision strike bijyanye n'uko twirwaneho. Babona ko Fardc ikomeje gukora operation za drone biba bigoye kurokoka, nubwo rero hari abarwanyi bitanze, hari impungenge zikomeye ku rwego rwa gisirikare n'urw'umutekano. Hari amakuru avuga ko yuko bamwe bashobora kuba ari infiltration RMA bashaka kwinjirira ingabo za leta bakamenya imikorere yazo ndetse n'ibyo bategura. Hari ashobora kuba rero ibikorwa bya reorganisation and sleeper cells mu baturage, bikaba rero bisaba ko habaho strict screening and vetting procedures mbere yuko babinjiza muri gahunda nk'uko ro babigaragara. Ibiro bijyanye na screening bikaba bivuga ko bikenewe, ndetse na venting igakorwa mu buryo bwiza, akamenyekana impamvu bahisemo kwiripotinga ndetse n'ikibagenza, ndetse hagakorwa n'irindi perereza. Abasesenguzi barasaba Fardc na leta ko gushyira désarmement ndetse na demobilisation, ndetse bakabasubiza mu buzima busanzwe ababiri potinze ntibabashyire ku mirongo imbere y'urugamba, kuko mu gihe bakomeza imirimo ya gisirikare bishobora kurangira babaje ibibazo bikomeye bagatanga amakuru. Hari kandi gukora biometric registration mu buryo bwo kugira ngo bajye bamenyekana ndetse hamenyekane ibijyanye n'imibiri yabo, ibibagenza ndetse n'ibindi bitandukanye aho bakomoka. Hari kandi gushyira abarwanyi mu bigo za transit and containment sites zigenzurwa nibi abasesenguzi bagaragaza, bagakomeza kandi ibikorwa za counter insurgency operation bizwi nka COINI mu gisirikare mu duce twa Fizi ndetse na Minembwe. Muri rusange Fardc mu cyiciro cya tactical advantage, ariko urugamba ntirurugararangira. Umwanzi aracyafite ubushobozi mu gukora asymmetric warfare, harimo ambushes n'ibitero bya NATO bizwi nka hit and run nk'uko ro bigaragara. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira ibindi biri kugenda biba. Tama, waramutse neza? Ngakeye neza. Tudatinze rero turagira ngo utwereke ishusho y'urugamba bihagaze gute kugeza ubu. Yego niko bimeze nyuma y'aho makuru utugejejeho yo kwiripotinga kwa bamwe ku ruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho muri iki gice cya Minembwe. Ubona ko bitoroshye cyane bijyanye na operation Fardc n'ubundi ikomeje gukorera muri ibi bice, ubona ko byanze bikunze yafashe ingamba zikomeye ku buryo ubona ari ikintu kiri buze guhinduka cyane kijyanye no kuba habaho gusa naho haba gutakaza cyane ku ruhande rwa M23 twirwaneho, kuko ubona ko operation Fardc iri gutegura muri ibi bice bya Minembwe irimo ingabo nyinshi cyane, kandi coalition ubona isa n'iyahinduye umuvune bijyanye n'uburyo yakoragamo, kuko ubona ko hano aka gace kari gasa naho kamaze iminsi operation za Fardc zisa n'izikaringira muri ibi bice bya Minembwe, kuko ubona ko twirwaneho na M23 bari barakoze organisation ikomeye cyane ku buryo aho wabonaga polisiyo zabo zabaga zikomeye, aho ibitero bya drone byari bisa naho bitakigaragara cyane mu mirwano. Ubu ari gukora operation ikomeye, ndetse biteze ko drone zishobora kubonekamo, kuko nta makuru utasi bafite bijyanye n'izabashije gusa naho ziza kurekinga ku gicamunsi cy'ejo. Ubona ko hari amakuru mashya bari bakeneye kumenya ku ruhande rwa M23 twirwanaho muri iki gice cya Minembwe. Ni ikintu ubona ko ingabo z'u Burundi ndetse n'izangora zisa naho zahagurukiye operation, kuko imibare yagaragaye ko yazamutse ku munsi w'ejo w'igicamunsi iza muri operation muri kino gice cya Minembwe ari myinshi cyane bitandukanye n'abari bahari, ariko basa naho bataragaragaza igikorwa bashaka gukora, kuko hari uduce tumwe bifashe batagize icyo bakora kuri iki gitondo cy'uyu munsi ndetse kugeza mu masaha akeye, ariko biteze ko bitashobora kugeza mu masaha nta mirwano ibaye ikomeye, bijyanye n'uburyo ubona ko pozisiyo ziri mu gice icyo ari cyo cyose ziteguye cyane, ku buryo M23 mu butasi bwayo ayo makuru yasohoje ko mbere y'uko iyo mirwano ikomeye ishobora kuba hashobora kubanza kubaho ibitero bya drone bitewe n'amakuru bafite cyane, kandi ubona ko ejo bashakaho amakuru akomeye cyane bijyanye n'uburyo pozisiyo za twirwanaho na M23 zimeze muri iki gice cya Minembwe. Yego. Ikindi kiriho muri Minembwe muri
muri Plaine de Rusizi ndetse na Uvira ni amakuru ahari make cyane ko Frdc ndetse na coalition bari kumwe hari uburyo budasanzwe bari gukumiramo amakuru yose y'ikintu kibera mu gice bagenzura ko M23 ishobora gutahura ayo makuru. Hakaba hatekwa ko hari umugambi ukomeye uri gutegurwa na Frdc mu buryo bw'ibanga utaramenyekana, kuko ubona ko mu masaha y'ijoro bashyizeho amabwiriza agaragaza ko hari amasaha ntarengwa abantu baba bagikora mugoma hanze bitari bisanzwe muri Uvira, ndetse bagakumira n'urujya n'uruza mu bice byo kwerekeza mu gice umwanzi harimo, cyangwa ya matsinda aganira usanga ari hejuru y'abantu 5 mu masaha y'ijoro cyangwa ku manywa. Utwo dutsiko ntabwo bari kudukenera mu buryo bwo kugira ngo bakumire umuvumo ishobora kuba yabaho hakinjiriramo inasiza yo 23 ku buryo zishobora gutanga amakuru y'ibiri gutegurirwa hano n'ibihabera, kuko ubona ko hari pozisiyo nyinshi mo hano kandi zimwe abasirikare batandukanye benshi cyane. Ubona ko hari imigambi myinshi bari gutegura y'igitero gikomeye gishobora kubaho muri kano gace. Ariyo mpamvu ubona ko habaye impinduka ku baturage ndetse no kwimana amakuru ku ruhande rwa M23 ko hari akamenyekana na kamwe ku biri bibonye ndetse biri gukoresha ubutasi cyane bwa drone mu bice biri kugenzurwa na Fardc mu buryo bwo kumenya amakuru neza, ko kubona ko hari ikikango ko bashobora kubagaho ibitero bikomeye cyane, ubona ko imbaraga nyinshi zari zisa naho bazishyize muri ibi bice bya Plaine de Rusizi, ariko bikagaragara ko Fardc yabaye nkaho yoroshya ndetse no kugira ikikango cyo kuba itagikoresha amadrone cyane muri ibi bice. Ari kugaragara amakuru ko hashobora kuba M23 twirwana muri igice cya Minembwe bashobora kuba barazanye ubwirinzi ku buryo nta drone iri gupfa kujya gukorosinga yo nk'uko bisanzwe, kuko bibaza impamvu iminsi igera muri 3 igiye gushira igikorwa kitabayeho, kandi ubundi ntabwo bajyaga batanga akagahenge ko kutaratwara drone muri ibi bice bya Minembwe. Ntabwo wamenya neza amakuru Frdc ari kwitera gukora iki cyangwa kuba isa naho iri kugabanya ibintu bijyanye na operasiyo zaberaga mu Minembwe, ariko ubona ko n'ubundi imyiteguro bayirimo bijyanye n'iyongerwa ry'ingabo ziri kuzamuka cyane muri ibi bice. Ubona ko hari ingabo nyinshi cyane cyane ndetse iz'igihugu cy'u Burundi, kuko nizo ziganje muri ibi bice bya Minembwe. Yego, kugeza ubu ku birebana na Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye ho za ndege zarasaga zaba zaratuje Mutama? Yego, ubu ngubu tuvugana kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ntabwo zigeze zigaragara, ndetse nta n'iziza gushaka amakuru. Ikigaragara mu bice biri kugenzurwa na Frdc ni urujya n'uruza cyane rw'ingabo ubona zigenda ziyongera, kandi ubona ko bafite ikintu gisa naho kiri gutegurwa ko ibi bitero isaha bishobora kuba, ndetse hakaba hanamenyekana amakuru neza koko ko kutaza kwa drone ari ubwirinzi buhari, cyangwa se akaba ari imiteguro ya Frdc yaba ariyo yabikoze nkana kugira ngo banze ise nashushanya neza urugamba uko rumeze, kuko ubona ko n'ubundi bari mu myiteguro muri aka kanya basa naho bari bafite agahenge. Yego Mutama, mbere yo kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Minisitiri Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho yerekanye uburyarya bw'amahanga ku ntambaro muri Kongo. Ubwo turagaruka noneho uhita utujyana mu bice bitandukanye bya Nord Kivu tubwira situation y'ibiri kuba ndetse n'uko umutekano uhagaze. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ubogama kandi ukagira uburyarya bweruye uvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ibihugu byinshi byiganjemo iby'Iburayi n'imiryango mpuzamahanga byagaragaje ko bibabajwe n'urupfu rw'umufaransa kazi Carole Bosete wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo Goma, ariko ntibikomoze kubakigabye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje ko kuba amahanga yarahagurukiye rimwe akagereka iki gitero ku mpande zose zishyamiranye, akanasaba leta ya Kongo gushyiraho komisiyo ikora iperereza ryigenga kuri iki gitero kandi bizwi ko ingabo zayo arizo zakigabye. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga utaje utunga urutoki leta ya Kongo iyo ikora ubugizi bwa nabi
kuko igihe cyose ingabo zayo zagabye ibitero bya drone ku banyamurenge muri komine Minembwe n'aho abandi basivili bahisemo guceceka. Minisitiri Njungire yatangaje ko n'igihe umuryango mpuzamahanga ugize icyo uvuga ku ngaruka z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo aribwo usaba ko hashyirwaho komisiyo ikora iperereza ryigenga, ariko nta kindi ubugamije keretse gushyingura iyo dosiye. Yasobanuye ko nyuma y'igitero cya drone ciciwemo abaturage benshi muri centre ya Masisi tariki ya 3 z'ukwezi kwa Mutarama 2026 abandi benshi bagakomereka. Imisiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye MONUSCO yasabye mu buryo bwo kwikiza ko hakorwa iperereza kugira ngo abakigabye bamenyekane babiryozwe, ariko ntibyigeze bikorwa. Ati birababaje kubona ko mu isi ya none bitakiri ihame ry'umuryango w'abibumbye cyangwa itegeko mpuzamahanga byatakaje agaciro, ahubwo n'ubuzima bw'abaturage bugatakara mu gihe inyungu zikomeye z'abanyamahanga zibangamirwa. Ni ibi rero yatangaje birebana n'ibiri kugenda biba. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho tubwire ibiri kuba aho bihagaze gute kugeza ubu. Kanerekeze muri uyu mujyi wa Goma cyane ukomeje kugenda garagaramo operasiyo cyane ku bandi rwa M23 ikomeye yo gutahura amakuru ku bakorana n'umutwe wa FDR ndetse na Fardc muri uyu mujyi. Ubona ko ari agace gasa naho karimo intasi zo ku rwego rwo hejuru zimazemo igihe uyu mujyi wafatwa, ndetse hakaba hari n'iziza ziyongeramo muri ibi bihe mu buryo bwo kugira ngo habeho guca intege M23. ari umugambi wateguwe na Fardc cyane, ubona ko wasa naho bibasiye uyu mujyi wa Goma, ariko ubona ko M23 iri kugenda yitahura amakuru atandukanye menshi agenda agaragara yaba mu baturage bo muri uyu mujyi, ndetse bigeze n'ubwo usanga ko batangiye no kwinjira cyane mu nzego zabo z'umutekano. ubona ko naho ubwabo harimo ikibazo ko ku munsi w'ejo hatahuyemo umusirikare mukuru cyane mu ngabo za M23 ndetse wabaga mu rwego rw'ubutasi. ubona ko hari n'ahantu h'ingenzi ndetse haramaze igihe n'uwo bita Majoro Musa John wamaze gusa nawe yatawe muri yombi ku munsi w'ejo, wagaragaraga ko ajyanye na operasiyo ku ruhande rwa Fardc. Akaba ari umuntu wakoraga ku rwego rw'ubutasi wari uzwi neza ko hari amakuru akenewe cyane ku buryo ibyo yakoraga byose bamugenzaga, ndetse amaze n'igihe kinini cyane muri uru rwego akurikiranwa ariko mu buryo bw'ibanga. Akaba ibimenyetso bimufata byarashyizwe ahagaragara ejo ku munsi w'ejo aribwo yatawe muri yombi. Rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuri M23, uko amakuru hari n'uko harimo n'abo ku rwego rwa koroneli bashobora kuba baramenyekanye bakaba baragiye batagwa muri yombi ntibatangazwe, cyangwa se bakaba bagishakaho amakuru. ubona ko bitoroshye cyane mu bijyanye n'ubugambanyi cyane ku ruhande rwa M23. Reka dukomeze noneho tubwire Masisi wo bihagaze gute kugeza ubu bijyanye na operation. Masisi kiriyo nuko ubona ko coalition ya FDR iri muri ziriya nce za Gatoyi, ndetse urabona ko hariyo coalition nini cyane irimo gutegura ibitero n'amakuru afitwe na M23, kandi ubona ko yorganije ku buryo basabye na Musada cyane. ubu basa n'abari kugorwa n'ibikoresho bikomeye bijyanye n'amayira barimo kugira ngo ibikoresho bibanze kubageraho, ndetse byagaragaye ko bari gukoresha operasiyo yo kubijyana bakoresheje amaguru, bijyanye n'uko imihanda ari ikibazo muri iki gihe muri kariya gace. Ariko ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyane, kandi bafite umugambi w'uko bazaca mu nzira zishoboka zoroshye bijyanye n'uko bamaze gukurura amakuru ko M23 deployment zayo uburyo zihagaze, kandi ubona ko hariyo ibyuho binini cyane bitarimo kugenzurwa neza bijyanye n'umubare w'ingabo zifite za M23 muri kariya gace. Rero ni coalition nini cyane yateguwe, ubona ko umunsi ishobora kugaba igitero ushobora kugira ibice byinshi hitana nka kijya gihe cy'ubushize, kuko ubona ko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye kuri uru ruhande rwa M23 muri iki gice cya Masisi, ko deployment zari ari nkeya, kandi ubona ko kwa FDR wazalendo na Fardc muri ibi bice basa naho bari kwiyungana imbaraga kugira ngo babashe kugira igikorwa gikomeye bakora, kandi
bigarurire ibice n'ubundi ubona ko bahize ko batazapfa gutakaza iki gice cya Rubaye, ubona ko bageze nk'intego kuri bo, kandi ari ikintu ubona ko Fardc ishobora kuba yarashyizemo amafaranga muri FDLR mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gukora ibishoboka byose ku buryo kari agace katigera kabona umutekano, cyane ku ruhande rwa M23, ku buryo bashobora kukigarura cyangwa se bakabahoza ku nkeke ihoraho y'urugamba rwa buri munsi nk'uko byari byifashe mu BCD Kivu. N'ahangaha niko bashaka kuriremesha cyane ku ruhande rwa Fardc, ariyo mpamvu ubona ko hari imyiteguro ikomeye cyane iyo kuzana intwaro zikomeye kuri uru ruhande, ni uretse kubona ko bigoye cyane kuzihageza bijyanye n'aho ziba zituruka za Kisangani ndetse no muri ziriya nce za Peni. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire dukurikiye bwa mbere, cyone sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.